Lili itu kanakan, jadi masih takutan balala. Inya bagana, tak kalah dinding. Rancakai hendak buka, tapi madang imba maghrib tuna. Inya tulak ke hutan, takutan sorangan. Buahnya menegur supaya jangan tulak ke sana keluar. Pasia timbulkan kita guk lawan hantu pati jahatku. Kita naikkan aja ke gunung, ku bari barata nangkam handak. Boleh dulu ku masuk, nanti kam handak baca jadi kisah dan ajaib. Intinya tuh ikam aman wan aku. Boleh dulu ku masuk.